Attention, reka turebe imbere yuzo. Umupira uvamo. Cyangwa Grual ngangwa mu rubuga rw'amayina ari kuri shoti rikomeye cyane. Patient arya umupira ukubita ibifunsi Patience. Ukubita kuri poto umupira uvamo. Twinjira rero tubaye ikaze muri penalty. Mukiza Obed ni umudefanseri uca ku ruhande rw'iburyo bwa Rayon Sport kuri kabiri niko mukunda kubyita. Atereka umupira asubira inyuma Obedi arayihengeka Obedi aragendo hejuru yawamuruye Obedi arabanza yita hanze abareyo bifata mu mutwe agahinda karabica. Obed arata penalty ya mbere. Olivier ajya mu izamu avuga ati ninde uza gutera penalty ya Police. Rage Byiringiro na pocket. Penalty ya mbere barayiwushije barayamuruye bayiteye hanze. Penalty ya mbere ya Police igiye gutegwa na Byiringiro Rage. Aho byagaragaraga Obed ko afite ubwoba. Yabanje guca hirya arahagarara. Ni amakosa y'abamupanze penalty ya mbere. Attention. Penalty ya mbere uyipanga umuntu w'umuhanga ni ya nyuma. Attention. Rage Byiringiro nawe hejuru buse koko. Ayitaye Kimisagari wabo. Ko narindenganyije umutoza bita nako Bruno Ferri. Uyu nguyu kari umwataka kasangwa zitsinda. Ubu na Ben Musa nawe murenganye. Ayitaye wabo. Aha. Penalty zose za mbere. Olivier ugiye gutera kabiri. Hejuru. Emoy. Olivier Gishweka. Abatriga mutera. Penalty ya kabiri rero ugiye guterwa n'umuzamu Kwizera Olivier. Gishweka. Attention Gishweka Kwizera Olivier. Happy birthday Olivier. Ndani. Penalty keza cyane akageza kuri poto. Aravuga ati umva kuzi gukuramo reka ngushyire hasi. Abazamu n'abagome. Abazi aho umuzamu atapfa kuyikurikira ngo azayifate. Aturagerayo. Avuga ati abakinnyi bazira kugutera ahantu hagaze. Kandi shaka uburyo kare koroshye. Koroshye cyane. Kagendaga nk'intozi sha. Okoli. Aho yarayinjiza n'umuhanga mubi cyane. Okoli. Reka tureba Okoliye. Olivier ipangure amafaranga bari mu muhe ntago yabona. Best signing mu kwa mbere of January. Okoli yari hengeko ndani. Penalty imwe kuri imwe. Vinyino arayishyira amasengo kabyara. Ko nawe ari umuntu ushidikanywaho. Vinyino aba rero ntibamwemera. Reba ahangaha ubone ko batikurira amaboko. Have ntibamwemera. Vinyino muramwizeye. Attention reka turebe. Joachim Vinyino International Benin. Attention. International Beninois. Arita Kumanez. Reka turebe Vinyino mu moso. Ndani amutera Olivier Tey. Hamwe Olivier Muteye yavuze ati Patience akuramo imipira yo hejuru. Biragaragara ko bamwiza. Biragaragara ko bakoze icyo bita video kabisa analysis. Ahamwe abati Patience n'umuzamu mwiza kuramo imipira yo hejuru. Mutere hasi cyane. Ishimwe Christian kapiteni mbi cyane wa Police. Imoso niyo akoresha. Niwe utera imipira y'imiterekano ya Police. Nuriya ni umuterekano. Mbi cyane. Ubundi abakwiriye kwitsinda. Attention. Christian Kwizera ariko akeneye gusova.
Attention, Christian ndani yari yakurikiye ko biranga ndani kabisa. Ebyiri za polisi kuri imwe ya Rayon Sport. Oya kuri ebyiri kuri ebyiri. Gishweka yayinjije, Vinyinu arayinjiza. Ebyiri kuri ebyiri. Oya ebyiri kuri ebyiri. Nibyo si Vinyinu se na Gishweka binjiriza izareyo. Izindi zawusha ndabanje gutera ni Rayon Sport. Rayon Sport igiye gutara penalty ya kane. Igiye gutera ya kane yinjije ebyiri hushimwe. Attention, ninde ni Habimana Yves. Rutahizamu ko numva iri buvemo. Habimana Yves. Habimana Yves ndani. Ndani muri plafond. Nziza cyane. Penalty eshatu za Rayon Sport bamaze gutera kane binjije gatatu bawushira imwe. Hanyuma aba nabo bagiye gutera bwa kane. Agiye gutera bwa kane. Okore yayinjije, Christian arayinjiza aragara yirata. Uyu ndeba ninde ni Isa Yakubu. Ni umudefanse w'umunyagana ntayitaye ku masi. Attention, reka turebe umudefanse niwe bohereje Isa Yakubu. Kwizera ngaha niwo kwizera ko bareyo bagutegerereje. Attention, reka turebe Isa Yakubu ariyo poto ayitera kuri poto. Bakeneye kwinjiza iyi ngiyi bakikarifi kuko ngo polisi irasebyiri kandi Rayon Sport igiye gutara penalty ya nyuma ya gatanu. Abare bafite ubwoba bwinshi ninde ugiye kwitera. Barabanje barasenga hariya. Ninde Sport nganya narabakubwiye Rutahizamu Sport nganya abare batangiye kuririmba tangiye kubyina nganya no nganye garagaza ko Rutahizamu abareyo niwe. Olivier arimo arasari buri kanya avuga ati duhe irayidi. Ati duhe irayidi udukure mu gifungo cya mwezi Ramadhani tukivemo twishimye. Kabare bose ba Hasani ba Ali ba Abdul bafana Rayon Sport bose. Attention, nganya no nganye udasebye abanyasenegali babambuye igikombe. Nganye ajya kwitera nabira ndani. Rayon Sport ijya muri kimwe cya kabiri kirangiza. Rayon Sport ikatisha tike ya kimwe cya kabiri kirangiza. Nganye akora ibyo Kwizera Olivier yakoze. Nganye akora ibyo Habimana Yves yakoze. Umupira arawugenda ukubita muri deuxième poto. Abwira Niyongera Patience aramubwira ati nyamuneka imipira yo hasi batubwiye yuko utajya uyifata. Umupira uragenda uranyerera ujya mu izamu. Ngayo rero nguko penalty za Rayon Sport enye kuri eshatu z'ikipe ya Police. Nguko uko Rayon Sport rero ikatishije icyerekezo muri kimwe cya kabiri mu gikombe cy'amahoro ikaba izahura n'ikipe ya Gorira. Ngayo nguko Felicitation rero kubarayo pole sana kuri Police FC. Igikombe cy'amahoro bamukivuyemo nuko maze mukurika kuri champion mukareba n'icyo mwaramira. Ngayo nguko ro kwizigira. Dore ibyishimo by'abareyo hano. Dore ngo barabyina Burera, dore ngo barajya mu gico bareyo. Ibyishimo hejuru cyane abareyo. Nuko bigenze abare bakuramo Gorira bakina finale. APR Etincelle Gorira Rayon Sport demi finale dutegereje kabisa.
ubwo rero n'ubu twasoreza ngaha ibindi tukazabiganira ejo mu rubuga rw'imikino ubwo mukomeze rero mugire ijoro ryiza